Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cya tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2026. Reka tubane namwe rero dukurikije ibikomeje kugenda bivugwa ni ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru arasigura yuko Reverien Ndikuriyo yongeye kugabwaho igitero gikomeye cyane mu mujyi wa Bujumbura. Muraza kugenda mumenya ibyaya makuru akomeje kugenda avugwa kuri uyu mukuru mugambwe CNDD-FDD. Murabizi neza ko mu minsi yashize uburwayi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwari bumaze iminsi butavugwaho rumwe, aho bivugwa yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yaba yarihishe inyuma y'uyu mugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ariko biravugwa yuko uyu mugabo nawe tayari ubuzima bwe bugiye kugenda bushyirwa mu kaga. Uwo makuru yavuga yuko rero mu gitondo cya kare igitero gikomeye cyane cyagabwe kuri cortege y'uyu mugabo Reverien Ndikuriyo ubwo yajyaga mu kazi. Bikavugwa yuko rero waba ari umugambi ukomeye cyane wateguwe na Perezida Evariste Ndayishimiye wo kwihorera nyuma yuko mu by'ukuri ubuzima bwe buvuye mu kaga. Ubu rero amakuru twababwira kandi agezweho meza nuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye yongeye kugaruka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko abaganga bakomeza kugenda bagaragaza yuko ubuzima bw'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi bukomeje kugenda mu by'ukuri busa naho butora mitende. Mu minsi iri imbere mu by'ukuri muraza kubona Perezida Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda agaragara mu ruhame by'umwihariko ari muzima. Ariko nanone biravugwa yuko ubu burwayi uyu mugabo yaramaze iminsi bumuzengereza azenguruka hirya no hino mu bitaro bitandukanye, yaba muri Kira Hospital, yaba ku bitaro bikuru bya Bujumbura ndetse n'ibitaro yararimo arwariyemo hariya mu gihugu cya Dubai. Biravuga yuko rero uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yamaze kugenda yongera agarura ubuzima buzima. Ariko nanone bikavuga yuko ari akaga gakomeye cyane kagiye kugwira uyu mugabo Reverien Ndikuriyo ukomeza kugenda yagirizwa kuba yihisha inyuma y'uyu mugambi wo kugandagura Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Turaza kugenda tureba operation zikomeye cyane inyeshyamba za M23 zamaze kugenda zikora mu ijoro ryakeye, aho bivuga yuko abarinzi b'igisirikare cy'u Burundi by'umwihariko bari ku mupaka wa Cibitoke uhana imbibi na Kamanyora. Biravuga yuko rero haraye habaye operation ikomeye cyane hagashimutwa abasirikare bagera kuri 35 bari baraye izamu. Turaza kugenda tubaramburira tubabwire ibyari byo. Harakekwa yuko zaba ari inyeshyamba za M23 cyangwa se bikaba ari ya nkuba itagira amazi n'ubundi mu bihe bitandukanye ikomeza kugenda ikubita muri biriya bice by'umwihariko n'igice cya Kibira hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Turaza gukomereza amakuru yacu nanone mu gisirikare cy'u Burundi ndani twinjiramo katikati turebe umwuka mubi ukomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye muri iyi minsi ateganyije kujya muri Etat Major iskamu y'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo ahoshe umwuka mubi ukomeje kugenda ugaragara muri Etat Major nyuma yuko Prime Niyongabo asohoye itegeko rikomeye cyane ryo kwambura passport abasirikare bose b'abarundi, by'umwihariko agaragaza yuko mu by'ukuri aba basirikare b'abarundi bagomba kugenda batanga passport zabo kubera yuko mu by'ukuri ngo mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda bazifashisha bahunga iki gisirikare cy'u Burundi. Rero uba makuru aragaragaza yuko byamaze kugenda bigaragara yuko o bita General Prime Niyongabo n'abandi basirikare bakuru mu gisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda barebana ayingwe. Rero Perezida Evariste Ndayishimiye niwe wamaze kugenda atorwa n'abasirikare bamugaragariza ikibazo bafite yuko agomba kwitabira inama y'ikitaraganya igomba akumuhuza n'abasirikare bakuru mu byemezo bitandukanye bikomeje kugenda bifatwa muri iki gisirikare cy'u Burundi, aho bivuga yuko bita Prime Niyongabo ari gufata ibyemezo nta numwe agishije inama bikarangira bose bibagizeho ingaruka. Turaza kugenda tureba nanone hari amabanga yamaze kugenda atahurwa agaragaza yuko mu byumweru bibiri bishize hari umugambi ukomeye cyane wo kugandagura uyu mugore wahoze ari perezida w'iki gihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza, uyu akaba Denis Bucuma Nkurunziza. Nyuma yuko kandi mbere yaho gato hari hakomeje kugenda hagaragara amakuru avuga yuko uyu mudamu yaba afite umugambi ukomeye cyane wo gufatanya n'abagabo barimo Reverien Ndikuriyo ndetse n'abandi batavugaga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo barebe yuko bahirika umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ariko uyu nguyu we ku giti cyiwe akomeza kugenda ashinzwa yuko mu by'ukuri yaba yari yarateguye imyigaragambyo mu gihugu cyose kugira ngo abaturage birare mu mihanda bamagane ibikorwa by'ishyaka CNDD-FDD. Ariko nizi saha n'ubundi intambara cyakomeje kuba intambara mu badede, aho amakuru akomeza kugenda agaragaza yuko intambara iri muri CNDD-FDD irimo iraterwa no kuba n'ubundi zisaha Reverien Ndikuriyo ni zisaha agifite umugambi wo kuba azaba perezida. Murabizi neza yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza yuko yaba afite umugambi ukomeye cyane wo kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, byaba binyuze muri CNDD-FDD ndetse byaba biciye no mu zindi nzira zose. Ariko mu by'ukuri bikagaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kugenda amutsinda icy'umutwe yongera kugenda amwigarurira. Ubu rero biravugwa yuko
yuko n'ubundi uyu mugabo isaha n'isaha rwose ashobora kuza gusezera muri CNDD FDD, kuko benshi bagaragaza yuko mu by'ukuri yaba yaratowe muri iri shyaka by'agahato kugira ngo aneze Perezida Evariste Ndayishimiye wari ukomeje kugenda amushyiraho igitutu, ndetse akomeje no kugenda amushinza yuko ari we nyirabayazana yo kuba ishyaka rya CNDD FDD mu by'ukuri rigiye gucikamo kabiri, nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda abitangaza. Turaza kugenda tureba reaction zikomeye cyane, abavuga yuko ishyaka rya Agathon Rwasa ryamaze kugenda rimwemeza nk'umukandida perezida ugomba kubaserukira mu mwaka wa 2027. Tayari uyu mugabo nawe ashinzwe ibyaha byinshi, by'umwihariko ashinjwa amaraso y'abanyamurenge mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda amena, mu gihe by'umwihariko kesi ya Gatumba nanone uyu mugabo akomeza kugenda agarukamo ubwo yasavingaga muri iki gisirikare cy'u Burundi. Turaza kugenda dukubitira hirya no hino, nanone tugaruke mu burasirazuba bwa Kongo turebe operation zikomeye cyane inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zikora zihangana n'igisirikare cy'u Burundi, ingabo za Kongo ndetse n'abandi bose bigaragara yuko bahanganye muri iyi ntambara, aho bivuga yuko muri iyi minsi inyeshyamba za M23 zirimo ziraraswaho n'amadrone akomeye cyane ari guhagurutswa i Bujumbura. Ariko ngira ngo byaragaragaye uwo bita Colonel Nanga mu minsi yashize yamaze kugenda agaragaza ukuri k'uburyo intambara igiye kurwanwa, nyuma yuko M23 ivumbuye yuko ibitero bikomeje kuyishegesha mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, yaba muri teritwari ya Masisi, Rucuru na Nyiragongo, ubwo aho ngaho ni muri Kivu y'Amajyaruguru, cyangwa se Mwenga, Fizi ndetse na za Baraka, aho hose na za Karehe, aho hose nkuko bigenda bigaragara mu by'ukuri byamaze kugenda bimenyekana yuko M23 yaba yamaze kugenda icura umugambi ukomeye cyane wo kurasa ibifaru ndetse n'ibikoresho bya gisirikare byose biri hariya mu kibuga cy'indege cya Bujumbura, cyane cyane yuko i Bujumbura ikomeje kugenda ibagaterera nzamba nk'akanyina wa nzamba, ndetse inyeshyamba za M23 zo zakomeje kugenda zigaragaza yuko zitazabasha gukomeza kwihanganira ibitero bikomeye cyane birimo birabagabwaho biturutse i Bujumbura. Muri gahunda yabo ngira ngo murabizi neza yuko bamaze kugenda bafata icyemezo cyo kuzimiriza umuriro aho uturuka, bityo rero uwo bita Colonel Nanga ku munsi w'ejo yateranyije inama y'ikitaraganya agaragaza yuko agiye kugaba ibitero ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, nyuma yuko itumanaho ryo ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ryamaze kugenda rikatwa. Benshi bakagaragaza yuko yaba ari mama 23 bamaze kugenda mu by'ukuri yinjirira kira kibuga cy'indege cya Bujumbura. Bujumbura imaze iminsi ishyigikiye umugambi w'igisirikare cya leta ya Kongo mu kurasa inyeshyamba za M23, by'umwihariko aho bivuga yuko abasirikare b'abarundi bagera ku 23 bamaze koherezwa mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo yatangira mu mwaka wa 2011 na 2021. Ubu rero bikagaragaza yuko igihugu cy'u Burundi cyaba kikiri mu mugambi ukomeye cyane no gukomeza kongera ingabo, ariko M23 yo ikagaragaza yuko umuti w'izi ndege ziri guhagurukirizwa mu gihugu cy'u Burundi wamaze kugenda ugaragara. Nibyo kandi ngira ngo hamwe n'andi makuru agiye atandukanye mudukurire, nyamuneka muze kudukorera subscribe, like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu abikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye, yaba bari ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, yaba ari mu gihugu cy'u Burundi, yaba muri Tanzania, yaba bari muri Kongo, yaba mu gihugu cya Uganda, aho hose tubateye yambo kandi mu by'ukuri tubahaye ikaze. Reka dutangire rero muri aya makuru agaragaza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyuma y'iminsi myinshi akomeza kugenda agaragara amakuru acicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri yaba akomeje umugambi we wo kuba uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi uburwayi bwari bumaze iminsi busa naho bumusaritse. Uburwayi benshi bagaragaza yuko bwakomotse ku kijyanye n'amarozi yaba yarahawe ubwo yateguraga ikoraniro kaminuza ryateranye ku itariki ya 25 z'uku kwezi, ndetse bigaragara yuko bamwe mu bashyirwa mu majwi mu baba baragize mu ruhare muri uyu mugambi mubi wari ugambiriye kwivugana cyangwa se kugandagura uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Umwe mu bagabo bashyirwa mu majwi no mugabo bita Reverien Ndikuriyo, aho bivuga yuko nyamuneka nawe muri iki gitondo cya kare cy'uyu munsi cyangwa cy'itariki mu by'ukuri nawe yaje kugenda arucika cyangwa se arokoka ibitero bikomeye cyane byari byamaze kugenda bimwerekezwaho. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye bivuga yuko agiye kwihorera mu buryo budasanzwe nyuma yuko uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo mu by'ukuri mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza yuko yiteguye guhangana bikomeye cyane n'umukuru w'igihugu. Ubu rero amakuru aravuga yuko yamaze kugenda ashyirwaho inasi isaha n'isaha, mushobora kuza kumva ikiziga cy'uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo cyagiye gitorwa hirya na hino hariya mu mujyi wa Bujumbura, nyuma yuko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye we agaragaje yuko mu by'ukuri atakiri ku bushobozi bwo kuba yahangana na Reverien Ndikuriyo, cyane cyane yuko ari we umuteye ubwoba muri iri shyaka rya CNDD FDD, ndetse biranavugwa yuko
kugira ngo yemere kongera kugaruka muri iri shyaka rya CNDD-FDD ubwo yagaragazaga ibimenyetso yuko yiteguye kuba yareka ibikorwa bya politike by'umwihariko byerekeye iri shyaka rya CNDD-FDD. Amakuru asigura yuko mu by'ukuri yaba yarahawe igiturire gikomeye cyane n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba ariyo mpamvu yaba yaratumye mu by'ukuri umugabo bita Reverien Ndikuri yongera kugaruka mu butegetsi cyangwa se mu bunyamabanga bw'iri shyaka rya CNDD-FDD. Andi makuru kandi nanone nk'uko twamaze kugenda tubibabwira, biravuga yuko hari operasiyo ikomeye cyane mu ijoro ryakeye inyeshyamba za M23 zakoreye hariya mu bice bya Kibitoki ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, aho bivuga yuko ku masaha ashyira saa 12 ku mugoroba w'umunsi w'ejo nibwo ibi bitero byaje kugenda byibasira abasirikare b'abarundi bagera kuri 39 bafatwa bashimutwa n'inyeshyamba za M23. Hari amakuru agaragaza yuko mu by'ukuri ngo zaba ari operation nk'uko bikunda kugenda hariya mu bice by'ishyamba rya Kibira. Ubu rero amakuru agaragaza yuko mu by'ukuri abasirikare b'abarundi baba abashimuswe mu buryo budasanzwe nyuma yuko hari umugambi wari amaze kugenda utahurwa ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 yuko uriya mupaka wa Kamanyura bashaka kuwifashisha bongera kuzana defense z'abarundi hari ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ibi rero bikagaragaza yuko mu by'ukuri iki gisirikare cy'u Burundi gishobora kuba gifite akazi gakomeye cyane, ndetse akazi igisirikare cy'u Burundi gishobora kuba gifite na akazi katari buze kugenda koroha, kubera yuko uwo bita Colonel Nanga nawe yamaze kugenda aritsira agaragaza yuko mu by'ukuri yiteguye gukora ibishoboka byose agahangana n'ingabo z'u Burundi mu bihe bitandukanye zakomeje kugenda zigaragaza yuko mu by'ukuri ngo zigomba kuba zakataka ibirindiro by'inyeshyamba za M23 mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru. Ngira ngo twatangira amakuru yacu kubijyanye n'abadede, nanone reka twongere tugarukeyo. Reverien Ndikuri yo mu makuru asigura yuko yaba afite umugambi ukomeye cyane wo kutembagaza ubutegetsi. Ubu rero Perezida Evariste Ndayishimiye nanone indi ntambara yamaze kugenda yaduka. Ngira ngo twababwiye yuko mu ikoraniro kaminuza cyangwa se inama yateranye ku itariki ya 25 z'ukwezi gushize yari busige yanzuye ugomba kuba perezida cyangwa se ugomba kwiyamamaza muri iri shyaka rya CNDD-FDD. Ariko kugeza izi saha ni ihurizo rikomeye cyane iri shyaka rya CNDD-FDD rifite kuba bataragira kuba iri shyaka mu by'ukuri ritarabona ugomba kubabera umukandida perezida, mu gihe mu yandi mashyaka basa naho bahanganye, harimo ishyaka rya Iprona, harimo ishyaka rya Seneri, bo bamaze kugenda mu by'ukuri bagaragaza ugomba kubaserukira. Ngira ngo umugabo wita Agathon Rwasa mu makuru yacu twagarutseho twababwiye yuko Agathon Rwasa we rwose yamaze kugenda atoranywa n'ishyaka rye rya politike nk'ugomba kuba yaserukira iri shyaka ryiwe. Ariko nanone impungenge ni nyinshi mu ruhande rwa CNDD-FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye hari abavuga bati impamvu yagerageje muri iyi minsi arimo aragenda agaragara imbere y'abaturage asa naho agaragaza yuko abakunze cyangwa se ari umwe mu bayobozi b'ingirakamaro hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru asigura yuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye yamaze gutakarizwa icyizere mu buryo bukomeye cyane, yaba mu bagumyabanga ba CNDD-FDD, yaba mu baturage b'iki gihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko rero muri iyi minsi uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi arimo aragerageza gukoresha ingufu nyinshi kugira ngo yongere yigarurire icyizere yamaze kugenda atakaza mu baturage b'iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero agaragaza yuko umugambi wihishe inyuma yo gufungura stade Intwari n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye biri kugira ngo, ngira ngo mwarabibonye uburyo Perezida Evariste Ndayishimiye yabyinnye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarabyinnye pe. Abenshi baravuga bati uyu muntu ntago abyina ku rwego rwa perezida, ntago perezida yishimanga ibyishimo bya amarangamutima ye ayagaragaze kuriya mu baturage. Ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi afite ukuntu yibyinira akanaseka rwose, mana ukabona yuko ibintu ari tambalale. Perezida Evariste Ndayishimiye rero amakuru akomeza kugenda agaragaza yuko yaba yarisamye yasandaye, arashaka kugira ibyo yereka abarundi, arashaka kugira ibyo abakorera mu gihe atabikoze mu myaka yashize. Ibi rero agerageza gushaka kubakorera byo mu by'ukuri biragaragara yuko mu by'ukuri atagira icyo yakora kugira ngo icyizere yatakarijwe n'abaturage b'abarundi ndetse n'abayobozi batandukanye mu mashyaka ya politike kugira ngo icyo cyizere bongere bakimugarure nk'uko mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda bakimugirira. Son Excellence Evariste Ndayishimiye rero afite akazi gakomeye ko kugira ngo yongere yigarurire imitima y'abadede n'imitima y'abarundi bose muri rusange. Mu by'ukuri rero ibyo bikagaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye
akazi gakomeye agomba kugenda akora ibishoboka byose kugira ngo yigarurire imitima y'abarundi. Mu by'ukuri yakomeje kugenda ishengabara, ibibazo by'ibitoro, ibibazo by'ubuzima bikomeje kugenda bizamuka. Rero amakuru agaragaza yuko mu by'ukuri ibi byose ari byo bikomeje kugenda bisa naho bibera imbogamizi uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo arebe yuko azakomeza ibikorwa bye bya politike by'umwihariko ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero agaragaza yuko yaba yamaze kugenda atora agatege agaruka mu ruhame, ndetse biranavugwa yuko yaba aribwo agiye gutangira neza ibikorwa bye bya politike mu misiri imbere, agomba kugenda mu by'ukuri yitabira bimwe mu byicaro bikomeye cyane. Ngira ngo twari twakomeje ku kijyanye n'intambara ikomeye cyane nanone iri mu gisirikare cy'u Burundi, reka naho tuhakomozeho cyangwa se naho tuhavugeho. Ngira ngo umugabo bita Brigadier General Diomede Ndegeya, uyu ni umusirikare uri ku rwego rwa generali, ndetse akaba nawe urongoye ingabo z'u Burundi ara ku butaka bw'igihugu cya Kongo, cyane cyane yuko ashinzwe cyangwa se ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi zirwanira ku butaka. Biravuga yuko rero icyemezo gikomeye cyane uwo bita Lieutenant General Prime Niyongabo aherutse gufata, benshi ntago bakivugaho rumwe. Uyu mugabo aragira ati ntago bikwiye yuko abasirikare b'abarundi bamburwa passport ngo no kugira ngo badatoroka igisirikare. Undi akagira ati impamvu twarayimenye, impamvu abasirikare b'abarundi bagiye gushirira mu mahanga batoroka igisirikare nuko bagifite amapasiporo yabo. Ibyo rero biba intambara ikomeye cyane yamaze kwaduka mu bajenero hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kugenda ategura inama agomba kwitabira, ndetse iyi nama niwe ugomba kuyiyobora, igomba guhuza abasirikare bakuru hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse no kugira ngo ashyire umucyo kuri icyo cyemezo gikomeye cyane n'iteka ryaciwe n'umugaba mukuru w'ingabo General Prime Niyongabo. Prime Niyongabo ibi ngibi yabikoze kugira ngo agabanye igitutu gikomeye cyane kiri mu ngabo z'u Burundi, ndetse n'umugambi ukomeye cyane wari umaze iminsi ugaragara yuko ingabo z'u Burundi zirimo ziragenda zitoroka igisirikare bakajya mu bihugu bitandukanye. Hari amakuru avuga yuko abasirikare b'abarundi bajya muri Canada, abandi bakaba bakomereza ibikorwa byabo bya gisirikare ndetse n'imirimo isanzwe mu gihugu cya Dubai. Ubu rero icyemezo gikomeye cyane cyafashwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo nuko yavuze yuko agomba kubambura dosiye zabo zose ndetse n'aya mapasiporo yabo akayabambura, kugira ngo arebe yuko yakongera kugarura ku murongo igisirikare cy'u Burundi cyari kimaze kugenda mu by'ukuri kiba gihura n'akaga gakomeye cyane. Ngira ngo tukiri aha ngaha mu gisirikare cy'u Burundi, reka turebe mu minsi yashize twababwiye ku bijyanye n'ibiziga by'abarundi byaguye mu bice bya Runingu mu ntambara ikomeye cyane yahuje inyeshyamba za M23 by'umwihariko n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi muri Sud Kivu mu bice bya Fizi cyangwa muri teritwari ya Fizi. Ubu rero biravuga yuko n'ubu nizi saha abasirikare b'abarundi bagikomeje kugenda imirambo yabo yamaze gushyingurwa n'inyeshyamba za M23, mu gihe M23 yategereje yuko ingabo z'u Burundi zazaza gutwara ibyo biziga, ariko izi saha bakaba baranze kugenda babitora. Ibyo rero ni akaga gakomeye cyane kari mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse ubu amakuru agaragaza yuko iki gisirikare cyaba kiri mu marembera cyangwa se ubuzima bw'abasirikare bwaba ari ikibazo gikomeye cyane gikomeje guteza inyecyara ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Rero bikagaragaza yuko aka kaga agakomeje kugenda kaba akaga gakomeye cyane. Nshuti bavandimwe, ngira ngo murabizi neza yuko ibyaca ari amakuru. Tukiri aha ngaha mudukunde tuze kugenda tureba nanone ku makuru yari amaze iminsi acicikana avuga yuko uwo bita Denis Bucumu Nkurunziza yaba ari mu mugambi wo kugandagurwa. Amakuru rero nanone asigura yuko uyu Denis Bucumu Nkurunziza mu bihe bitandukanye akomeje kugenda akora ibikorwa bya politike hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse uyu Denis Bucumu Nkurunziza akomeza kugenda ashinzwe yuko yaba afatanyije n'abandi basirikare bakomeye ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari hanze y'igihugu. Bose mu by'ukuri bakaba baramaze kugenda bagira iki, baramaze kugenda bafata icyemezo gikomeye cyane cyo kuba badashaka Perezida Evariste Ndayishimiye yuko ari we wagira iki, ari we wakomeza kugenda ayobora. Bikavuga yuko rero kugira ngo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi azave ku butegetsi ari akazi gakomeye cyane kandi gasabwa kuzakorwa n'inzego zose zitandukanye, ariko abakadire bakomeye cyane muri iri shyaka rya CNDD-FDD nibo bagomba kubigiramo uruhare
kugira ngo barebe yuko bahagarika igitutu cyangwa se bashyira ku gitutu Perezida Evariste Ndayishimiye umaze iminsi agaragaza aca amarenga yuko ashaka gukomeza kwiyamamaza mbere yuko mu by'ukuri iyi manda asoje y'imyaka 6 mu by'ukuri benshi bavugaga bati ntago tuzarota ari we usoje kuyobora kubera yuko manda yiwe mu by'ukuri niyo manda mbi mu mateka igihugu cy'u Burundi cyaba cyaragize ngira ngo na Perezida Evariste Ndayishimiye na Perezida Kagame ku munsi w'ejo nibwo yagarutse ku kijyanye no kuba ngo uyu munsi umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi uri habi kuruta ikindi gihe cyose cyaba cyarabayeho, ariko nanone Perezida Kagame akagaragaza yuko ari ikibazo cy'abaperezida bafite imitekerereze iri hasi nk'uko bigenda bigaragara. Perezida Evariste Ndayishimiye rero bigaragara yuko mu by'ukuri umukuru w'igihugu cy'u Burundi afite akazi gakomeye. Mu by'ukuri hari internal attacks akaba na external attacks. Niba M23 yamaze kugaragaza yuko ifite umugambi wo kurasa ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye, niba Red Tabara nayo mu bihe bitandukanye igenda planning ibitero hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ni bigaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba afite akazi gakomeye cyane. Nshuti bavandimwe, mudukunde tuza kugaruka mu zindi ngingo z'amakuru tubabwire yuko